Yawan hang ni, bagi nak kalian macam ke health department ke engineering wing, yawan ban wan page je kena kerja ban eyeline no iki kontraktor, namta ban stang no kena ka jing tay pada kena ka kam jong ka PhD hang ni hapo ni asinduli. Kena kalian macam ni kumki nong song sinong jong kena ka dong ka than, je jong kena ke area. Kiri orang ba bat kilong kumi kat ni ngiawan lang menyadon lang kum kadak ke ba ni pun pawe ta kajing sokmen ya kene ka jing yo ka jungi ban stang ban train ya kene ka hospital nama de kene ka jing aunut jong pajba jong kene ke area nam ta kene ka pasi kelas lem ba bat ya kene ka jaka ngil IT ka health department nadu arajar khatar Padahadin katu kapur, nak kalian jukiri kiri orang ba, kampung kini kiri orang ba, kibiran lang sini sedin cunga. Nak kapur sekapur kili budin, kila don ru kapur kibang ila soduk jengkemen balik se nginum yok syuk ban sinai kini ke hospital. Kendrai mentau usahan arjar afusan ngila yok eka sanction, namta bangin sedang no eka ni ka jingtrai. Ban ngidap nak kalian cunga kumu nom ikmat jengka Neka constituency motion run apan pawe ke jing songu kamtam yo chief minister bala solem ya ke jing pat ke jonga bajong ki nong song sinong jong neka than bat kumju ri health minister iba wailat miki shala ibala solem bat niwa ya ke jing sanction nam ta neka PHC ke jongi bat nga airu ke jing kublai ya ki Noktre ya ka health department nadu ki noktre jo health department nang nina West Khasi Hills DMHO but noktre na po Shillong ro director but ki noktre ki bijong ka health department ki bale dan talang ka ba ban pun urlong ya ni ka ching ang lut jong pa ki no song sinong jo ka ni ka than ka chung ban ngaso ro ban pun pau ka jing sungu kamtam ni ki ni ki try jaka ki ba don lang mentah ni ki bal ay ka ni ka jaka ka ba he ba ibet ke ba ibyang namta bangin yo ban sinai kenika PHC boleh nak kurku kurdo ya ka kur ke jongki bakil ai sobha kat kenika ka kat kenika jaka namta ka jing bha ka jing miat jong ki nong song sinong hi jong kenika ke area ngai kublei ru ya ki nak kalian jong ki nong yalam jong ka sinong jong kenika area hi borok ko bai ba kamtam jong ka sunduli ba jong ka sinong tum Kibala don lang na kapor sa kapor but ban pinpit un pindyang namta jong kini kijing don kam kijing jong kani kijaka but kijing ang no jong kinong song sinong jong kani ka dong katang ka sanction ka bang iyo namta kani including ya ka ni ka main hall ya ka ni ka main hospital jong ka PHC but ki kat ba kini quarter ki ka sanction ka ni ka ba pro tam ka iya but ban stang ya kani ngit bam tau panai machi kumbang ila ekran menne berki engineer berki contractor ki bala yo ya kani kam bangin yo bas stang no mantau panai machi kumut bakali kiu ban wan hingin stang no ya kani kam pat detik na naman ng I plus din nga trying sa yo din Suara kan remontar ka la janlong kumasan agar lumalak dengan dengan penpau ya kajing semua berkau yang kami sa introduce ba dari MLA juga dengan time kaju kapor dari minister lagi dan bok kaju ngong minister juga Maria kiu ka tang mas siu la pen mi ka kubor bo ya kan dengan jaka kabangila ai na du nam ar jaka kabala sakut ba ngimdon jikan mensu rei hak tu kesini kami bantu aku buat bah ya kan dengan jakan untuk trainer juga PhD mat maklatib baka sanction mul malak long rakur di hospital kuatan batu ek jut kampi namdon ong ai ke tagawi ka ding sungu pangina trailang kamtam iki kadang buat stong beton saudong ya kadang jakan aji semua jungi kalong bagi ai yang ada jakan long na manta jing toy jong ka dong than pat ka ni ka baro sang ma baro kita ni don tang ko ka sub center hang tai ta kamla penyarap ni rei mentang community jing don jong ka PhD jing
je sumar kilong makamnya pat kamla mayo aja sumar itu te nga kepat kamsa mangni por bangil ai kan jeka bana kalian por man tin sau pha man perkhat le mi man ai kinu du kam pi be dei wat na dila batrai wen an ne ka ba song pa ka jing la ju pi te kam don ei ku sibun ya baro ku ben lam ni kermen bang ne kam kan sa job ba yo je kermen ha